article 244 aphuthak kaningje ke chok chip pi ka jok si pini nanglitum media korti atau phan labang so alam ke phan paklari pu phansi nanglitum pan tuning ripolo lapen nanglitum ke wang apot ake rupilo aprangsi pini Forum for Hills Autonomous State Movement Songjapo atau pan rata thengdo aku pachini tu le thotpo ni tu make hai Sir James Hanse alang li ke Forum for Hills Autonomous State Movement joint convener iglo lapen ake hai Sir Sona Singh Terang alang li sitame joint convener Forum for Hills Autonomous State Movement lapen ake hai Sir Johnson Bay lapen nili abang ke Forum for Hills Autonomous State Movement General Secretary si ni tum claim ponik bom lo lapen nason si KNC President Penchenglo kaprek asong KSA kadok kawe dak forum fulong kedoan kisuman ke Halloween apot tawar bang bom matum ta dolo lasi pini netum radapan waidak klarsa pen kapachini apan si nang chahang on lo lasi litum theglong lo kadok kawe karbenglong arat sitame Dr. Numal Momin alang li litum akachisong mate Article 244A non-central government pen Assam government itu apaan nang apa cingki apaan nang pipo kubat alam the nang ke cak pen mamat alang li itu apaan autonomous state against akam si nang claim tu kasi labang so puthak ili tu ma joint convener aka hai Sir Jameson se lapen Sona Singh Terang alang li tu ahin pen waidak klar sapen karbeng longaran pak tapi than punjia phansi nili apor pipon lo apor kelong apor churo lo lapen ladak pini media personnel to conductor mayalong nangli tumaphan ke phanangko lapen karbiang long radapan di mahasa radapan ke bachini nangji alam e dokoga posi pini labang somai etum tong sikot penang to panancho phalo lapen alam the binong kala hello parni si arni Dr. Numal Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly alangli MLA bukajan MLA iglo alangli hinpen ilitum non hangbom autonomous state mate article 244A labangso alama puthak alangli kaning jepon alangli statement gi pipon puthak netum ning sam sesi lapen alangli kaning jelam netum chekroing tum tesi pini labangso alam pachini pusi pini labangso mai nang tu panake pham ilitum badowe sami chini lo lapen alang li sami chini nangji apotlo ate bima 1969 ahut Meghalaya pan state ki pia hut lapen Indian Constitution 22nd amendment ahut bang si labangso article 244A ke ilitum phane panong tekang a constitution lake independence long date pen nikaning inkorai ni api non 470 articles do laso penang bong ilitum a constitution mate article 244A bangke 244A hello ban pick constitution long nang pi lapen lage mini constitution posito manang pilo lasi halabang so a constitution ilitum 1986 aning kan pen ilitum panake Japan Dr. Jointo Rompi Holiram Terang Doram Singh Teron Nongititang Mon Singh Rompi Non Dolang Iniltumalong Akeha Johnson Bay XCM Lapen Sona Singh Terang XCM Alang Tum Hello Lapen KSA Penta Bibi Soning Chi Borsing Rongpar Alang Tum Hello Labang So Ilituman Constitutional Long Ketok Do Pu Amhang Itu Apan emek apa perang banglo ilituman apa citnya banglo lapen labangso constitution ningkan kre trok sia PC ilitum ke Japan a leader atum alang constitution langsi porhisi chinilo lake karbi anglong lapen di mahasa pan autonomous state piun mate Assam along akoi si a state pinchongun pu hadak ketok dak ilitum hadak nang pitekanglo lasi 1986 ani kan pangke iltum mass movement dolo lasila bangso a mass movement ke do pinian iltum pudamlo polote nikan blank elo lasi non iltum just semet iltum aningi pung inung iltum aningi ti abang ke la hello central government ke dam tang a government atum
Congress punon non dobom BJP punon poseta ilito pan labangso constitutional rights implementation of manganon na claim pipelang aposi lak nitum chingwai bomahut non just met forum in pen non state government pen chingkilo lapen Dr. Himonto Biso Sharma the Chief Minister of Assam alang lisamen ang chikroilo je tuma movement lake a hawk a movement lapen ituma demand abake genuine demand lapen lake constitutional rights si itum ka demand po bangke Dr. Himonto Biso Sharma ta kroisi alang lisamen ituman kinamtang dari crazy July achiklo ildomban hadak nampa chingkilo alang li methang masi labangso amai arrange law labangso amai itu madak dak iltum forum in pen bang hokke ban sosi hadak damsi chief minister conference hall along se itum la hadak mei padu ponlo lasi niletum ke hang bangke 6 do le ka ngale seta itum ke bangke article 244A ahoglo nangli hin pen nildompan 6 do kon waja kong kedo naltum nang pilo nildompan niltum longlo developmental schemes fund under itum long pelo seta article 244A parman ke nangli in pen nil jomban sikai sita nang pitek telang ubasi itu mara clearly pen thandak lo lapen alang lita pulo kalang lo article 244A pen ke nil jom nang jomapan autonomous council hini ban sebe nang pipelang ko bangke alang li nang thandun dak lo lasi non nang jomake hang Article 244A implement Japan autonomous kelong Japan bangke nilhin betang chidondon lo athelang le sonsi polo je Dr. Toliran Bonghang seta labang solam alang le pan apor ben apor huthan lo poselang le chipulo iljuma CM Dr. Toliran Muhammad Chornangi athelang le ta hemprek aning hang pik ben joksi chief minister banta batai than bom si ba chini bom si Nilidom Parnisi, Tari Crazy Ernie, Lidumachi Kida Mahutke, Nilidom Pan, Assam Chief Minister, Hang Nut Akibenga Panalam Ningeje, Hang Nut Akekor Krealam Ningeje, Bonseta, Alang Lisa Benang Chikrodun Pamelo, Nang Sapodun Pamelo, that's is central government, state government, forum, pen, itum Delhi, Chiklo Yoni Yatamabong, Chinkilo Nang, Chingwailo Nang, Pobangse, Nildoma Nang Tanun Daglo, Nang Pudun Daglo, Nang Chikrodun Daglo. Lasi, la chikroy dead benefit. Kopia bosi, Dr. Numal Momin, alang li no professor, medical professor, alang li medical college of Silam Getan, Logetan abang, alang li chini nangia polo, take nangia polo, seta niliga chini tanke, alang li chini oedelo, take oedelo, pusini pudam. Lasi English long is a word, pseudo intellectual means alang li kuan ma kethek asom se cheplang seta alang li information abangke awe chini ne kuzeda pudamlo pseudo intellectual English a word lasi non ne pudamang Dr. Numal Momin the Buddhist speaker MLA from Bukajang alang lige labang so pseudo intellectual amuni lo pusil pudamlo alang li knowledge do pe kusa chikrong lo ala intellectual pe kusa chipulo intelligent pe kusa chipulo information de lo polo seda alang li thang knowledge ave thang information ave la article 244A alama bangke autonomous sida alama bangke alang li detail knowledge sang tawe pusi pinia mailong nili budaming tung lasi alang li statement jitu ni ke nil tu manangi pu je nang tum karbiang long ke nang tum autonomous state unsociety nang tum ke long loke nang tum autonomous ke ang nang tum ke loss poke kunangi pudun la so statement bangke nitum ke kroi tekte la sinitum puji bangke today we would like to say that whatever the statement has passed by him it is very unfortunate and it is very unfortunate and it is very shameful kusela phan pudamji alang li hinapan lake iltu manang punwa bangke chok chipelo lapen we cannot accept his statement alang li jitu nitu manang pula so statement ke we cannot accept itum kroine lapen dengone because itum non lak karbia khai tum ke nitu ma dreams nitu ma aspiration bangke nitu mangke autonomous state mate article 244A aposi alang li statement ke piabota pini so dakpen alang li phanitum pin remlo alang li lapusona statement
alangli inghopen barbita dai ke alangli inghopen pupita dai ya polo bangso lama ke lasi pinila bangso a press conference pen alangli phane tumgi pudam kang tungke alangli statement abuta nil tum pin remlo alangli ki popothak etum ning tuklo la pening oilo alangli take ceremony akaprek akam claim take bene alangli development akam claim take bene alang kaprek akam claim take bene seta for autonomous state for article 244A he doesn't have a full knowledge of it full knowledge of it alang liya bangki apose alang pantum pinremlo without knowing the full meaning of article 244A constitutional jitu kedo alam bangke alangli knowledge of pin pen bangke alangli statement pipite tangi pobangse niljum pinilamso a press conference pe alang panil to condemn lo la pen pulo in the near future la posona lam jong se alang kutubom polote niljum so dakpen alang panchidan tu dilang ate lake nitum khe sentimento rather sentimento lada karbianglong do anakhe to not only Karbi not only Dimasa but all communities living in Karbianglong and Sils we have that sentiment halaso sentiment badu dado lada netum kuki punon mar punon Nepali punon Bihari punon akapre akhai punon Naga punon ha Dimasa punon Garo punon kapre akhai tum tani tum hem break nangji la so sentiment ke kado bitado la penetuma amang ke man la helo la penetuma ke mang la helo la penake hang la helo da nitu motor mase long logamat akapre ke plan nitum turjori nitum pupe la pen do ana dhorom sameta Christians punon Honghari punon Hindu punon Sikh punon Muslim punon do ana community do ana khai panda nitum kadoi pangrum pet pesi la bangso autonomous ke hangbom no pen hangji la pen nitum kadoi bida sentimento Karbianglong long kedo kapre khai tum same autonomous era bura ke chekroi pet la pen kado bisa me la tu maning hang pet ke chekroi ke bang ave ani gyang he bang padusa we Dr. Numal Momin alangli inut lada Karbianglong inut a citizen inut arlengete alang lista me labang solam ki pu bangke chok che pinglo posi bare nili alangli pan pudam intung alangli jongsi 44A chini pameme lapen aning hang he sonte alangli comment masi pipeda dangia polo thang ta pupida dangia poseta panisi ki pu bangke alangli chok che pithangya lo je nang tumke non medical college adolo agriculture college are dolo veterinary college are dolo lapena kapre ka development are do pelong toke super state pusala lepu state pe na pada ke thi jang tum long lo pusil to bana puseta lai hui nitum ke long ke 6 sedola ja kong bese tum ke long lapen article 244A hemprek amen pen piniani same no jai si same council tum long lela lapen rat same sikai se poisa same article 244A pen ke nitum long lepin lang pinitum budakji lake ahoglo ratum ka jesong benajok autonomous se nang pipere bat MOU sign lo halanitum asabso tangkalong lo 6 rule pen jelso lapu asabo amendment kurisi long lo lapen MOS 1 2 same laiwa danganang le same la same to autonomous se hanglo autonomous ke kali 6 rule pen asablo open amendment kurisi halai pen se ke wan si nitum gelong chok seta pinitum budakji Article 244A mate autonomous state of Farman Banke not even a penny not even a pie we haven't received from this article la bangso article pen la so autonomous state amendment banke nitu macher so tangkai sita long lela usi puji la si whatever he has spoken la ke langli full knowledge of it on autonomous state apose lang yede lobose moke bangilang same la sonsona lama banke la sonsona statement banke alangli hin pen kaningje je pansi nili tuma hin pen alangli pan so dak pen itu ke ther lo la perang pan ki pulo la bus ben condemn lo la sona word la sona lamthe in the near future alangli ni ye de nang po bangsi nil tum hin pen pini press conference along itum ningje dak lo la pen pudak lo la pen autonomous set ke hang along ke ba domune same dak nang chelem nore ba domune same ladak nang cidan nore ba domune same dak itu mana pudun tobre nang pudun sirri nang pudun tabre biman itu maninga glong pen itu manike hang pen Karbi laka Karbi itu manike hang la tu manike hang la pen itu mang ke man
ajok se pini labang so autonomous state itum ke hang lapen karjab lapan so karjab along ke hang lo jong si kamane autonomous state alam penang che lemdun nange pudun todun nanga sor sadun botel pina mailo anu tir bang podin la puson alam nange ni dun do polote ni tum ningoi lak jila penetum ek kroyune pima labang so autonomous state yang 1986 when penengan 40 years idum chidana lo 40 years chedan et Ladakh kiti ke jang tum do piglo Ladakh arenge so dum do piglo Ladakh sakuri bakuri tum kena matum do piglo ke charli thekre tum do piglo ke pori tum thekre do piglo nituma hem no nitum hem bawe tum do piglo nituma hem la chipri nang laklo nituma property nitum la song dakse bari bathung da tum inbol laplo labang so autonomous state amen ben ke song la pen ke dan pen ajok la si pini tum ke ningi chilo pini abangke la son ni tum hanang pu top da tum nang pu tha tum ke doctor Numal Momin Artcle gali akapre ta dolan lopote nang tum la busunang pu dun to te je la ben Momin Pherangke la solam be ken tum asap ta ne tum kroyune dengone exebon me la pen tum ningalo basiludune la busonala malal likani ye bangke la sipini la bang solam ni tuman tum mate thanji po bangse pini la bangso ke press conference bangke ni tum ke pangni lo la se na tum ban chopar peklo la bangso ni tum lam ki deng ponji po phan kewang biang west kal biang ro Dima Hasao districtot ami jonawo pisaisu je jetuke aji juar 2 tarikhe আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখে এই ধৰত বুকাজানৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমান উপাধ্যক্ষ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মোমিন তেওঁৰ যিটো প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট পাছ কৰিছে এইটো অতি সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে তেওঁ জানে যে 22nd amendment of 244 article insert করে autonomous state 244 article 2 আর তেতিয়াৰ পৰাই আমি গম পাইছো যে কাৰ্বি আংলং তথা ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও জিলাৰ কাৰণে এই পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে স্থায়িত্ব আহি ৰাজ্যৰ অসমৰ ভিতৰতে গঠন কৰিব পাৰে আৰু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ কৰা হৈছে আৰু যেহেতুকে নুমল মুমিন ডাঙৰীয়া তেওঁ এজন জনা বুজা মানুহ ডক্টৰ মানুহ তো উপাধ্যক্ষ বিধানসভাৰ 2টা টাৰ্ম তেওঁ MLA কাৰ্যভাৰ লৈ আছে এনে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে তেওঁ এনেধৰ পাছ কৰা যে যেহেতুকে কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে যিবিলাক ছাবজেক্ট আদি কৰি যিবিলাক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে বুলি অটোনমাছ ষ্টেটকৈ অধিক যেহেতুকে অটোনমাছ ষ্টেট এইবিলাক লিখিত আকাৰে লিখিত নাই যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ভেটেৰিনেৰী কলেজকে আদি কৰি অটোনমাছ ষ্টেট যদি পায় বৰঞ্চ এইটো কাৰ্টেলহে কৰা হ'ব এনেদৰে তেওঁ প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট দিছে এইকাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক যেহেতুকে মই ইয়াত ক'ব বিচৰা নাই আচলতে তেওঁ যেহেতুকে জনবুজা মানুহ ষ্টেটৰ ডেফিনিশ্যন অটোনমাছ ষ্টেটৰ ডেফিনিশ্যন অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ডেফিনিশ্যনটো মই দিব বিচৰা নাই তেওঁ যেহেতুকে জানে আৰু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ কৰা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ কৰা হৈছে 244 আৰ্টিকল এটা ইনচাৰ্ট কৰা হৈছে সেই যোগেদি যে অটোনমাছ ষ্টেট ইয়াত গঠন কৰিব পাৰে পাহাৰীয়া জিলাত কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰিম যিটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰভিজন ৰখা হৈছে সেইকাৰণে আজি 5টা দশক ধৰি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে ডিমা হাছাও ৰাইজে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী লৈ এই 244 ইমপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এটা অব্যাহত ৰাখিছে সেই কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় কিন্তু তেওঁ এজন এই বোকাজাৰ সমষ্টিৰ পৰা এটা ৰিজাৰ্ভ চিটৰ পৰা ST চিটৰ পৰা তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে অসম বিধানসভাত এটা তেওঁ উপাধ্যক্ষ হৈছে বৰ্তমান কাৰ্যভাৰ লৈ আছে আৰু তেওঁক যে জিকাইছে ভোট দিছে এই কাৰ্বি আংলং ৰাইজে অটোনমাছ ষ্টেট বিচৰা ৰাইজে তেওঁক জিকাইছে সেইকাৰণে এই ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাটো তেওঁ বহুতে মোহাৰাই তেওঁ উফৰাই দিব বিচাৰিছে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে তেওঁ আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ যাতে পিছত তেওঁলোকে তেনেধৰণে আহি থকা সময় ভৱিষ্যতত তেওঁলোকে বিবৃতি বা তেওঁলোকে তেনে নকৰে আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাক যেনে নকৰে যিহেতু তেওঁৰ কলিগ যোৱা বিধানসভাত যিটো উইণ্টাৰ ছেশ্যন বহিছে ইভেন দৰ্শিং ৰখা বিধা অহা ৰখা
বিদাসী ইংলিটো হার ডিফুর সমষ্টি তেওঁলোকে তার স্থাপন করেছে অতি শীঘ্রে যাতে তোয়াদের পরিপূর্ণ ইমপ্লিমেন্ট করিব সেভ করে নুমল মুমিন নাওরে এনেদর স্টেটমেন্ট এটা দুর্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ আনফৰ্চুনেটলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আশাৰে দেখিছোঁ এইটোতো তেওঁ নজনাকৈ এইটো কৰা হোৱা নাই ইণ্টেনশ্যন এণ্টি অটলবা ষ্টেট বুলিয়ে মই দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যাতে তেওঁলোক পিছলৈ যায় ভৱিষ্যতলৈ যাতে তেওঁলোকে নকৰে যাতে মই এইকাৰণে এই আজি মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৰাইজাই যাতে চিহ্নিত কৰে এনেধৰ ব্যক্তিক এণ্টি অটলবা ষ্টেট ব্যক্তিসকলক তেওঁ চিহ্নিত কৰে সেইটো মই আপোনালোকক যোগেদি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ ডক্টৰ নুমল মুমিন MLA Kajan MLA pensalang li nengjelo Karbi Anglong pangke piolo develop ulo nasi otonomous state nang nelo bolang li nengji hala bangke Karbi Arat ke cipuji nai dake university na pista tum dimang lo la bangso university bangke mana Ladakh bangke li tuma Karbi atu akhe cipering unit da sama thang medical calculation ang pilu non autonomous state itu ke hanang ko olam the bangke lake khei cipering ye phat Karbi khei tamu ninkan farun kan suryan da dower na ye phat se tu autonomous state nahi alam the ge planon 60 lo bangke kenang deng si autonomy power nang pichot মানে English element পুরোতে up to some degree sub level আমার লাসর আজাহাং দেং আজাহাজা কং সিনাম পিচত পুরোতে itu লাসজা কং পেরা বংকে হে পাঁচ পেরিং ইয়া পাঁচ নেলু আমার নন বাংকে itu kapra khe pram kan itu mo thadam lu purote Naga, Meju, Urunachalis, Karbi, Dimasa, Khasi, Jainja, Garu. Same both brothers. Isi werte long si thawrak pelo, chulong julong, human lo, kichigere nte chuman lo, pimali long le te chuman. Ama non ke tum Karbi pen Dimasa bangke, vir progrok, akhayo. Kiwir jihala thipai manglong sar jab dam ther taring lo tung ipo bangke marginalized group of people Karbi and Dimasa became marginalized group of people in their own territory Dr. Numal Momin MLA from Bukajan should know this question. Alang phanga tuning ramlo. I would like to request him not to say against the creation of autonomous state in near future. Alang li phanga tuning ramlo. Tuning ramlo mo pila sonang ningiyonde because autonomous state is the constitutional right of the people of the hill district, basically, mainly Karbi and Dimasa. Latuma rights lagi, constitution si topia, and this is very much needed. Kenang solo nang pola solam lagi, la wite chok chelu. Ada dah ke itum ke hang non ke hang nangji itum dah separate state si hang ni. कोई बोलो सेपरेट स्टेट हां नहीं गया हिस्ट्री ले लांगदाम लोटे माने कार्बी दिमासा था टेरिटोरी था इंडिपेंडेंट कार्बी टेरिटोरी एंड दिमासा टेरिटोरी were independent before the advent of until the advent of British labang ka China po lam lo ili tungo China po lam History lang damo te Burundi lang damo te Karbi Burundi ka walang sitab Assam history lang damo te itum ta Karbi pen Dimasa tum alaswa along liya bangke alaswa ke sadhin lo independent
ahumari chu dadak wa ane British even British abang ta dadak abang ke partially excluded area use British ta nang cari yat onilang asi sadhin si gitu hala sote include itin ke separate state si gani sita to panang nelo asamon do bom nang pulo isa provision nang pi tang salam pilo la India government parliament sinang salam pilo lama si autonomous state ta chok dan so autonomous state long si kenang jiana banghe itum dak ke ke chara iya phat pe lo ka kaching thurja pa dak bang se tumna pia tang ko no la dak bang sufficient for example medical college na pilo medical college would not be administered by this council Karbino Autonomous Council pe ni bangkela la bangke mane control nei pion jugidar pen jenglo sakurita bang sigi pi doctor manda bang sigi puji pulo de pilo dakai itunge no anda full fledged medical college kalila mantu nation kedam tang haman tune pangcheng lok pen tuning pining anta dake ultrasound ni cb lok chonana जाके MRI तक कुरी नहीं तो जाके CT scan तक कुरी नहीं तो अम्मा से हला ही क्लेम नहीं को दे दिमापुर से रेफर को पुलु लगे तसिला पेन के इतुम के से चलांग लो इदा सीता as a tribe as a nation लासो मेडिकल कॉलेज पे न बंके इतुम के लाके चेराई so I would like to request Dr. Numal Momin MLA from Bukajan not to speak, not to give statement against the creation of autonomous state. Rather, he should support our demand and as an MLA, as a representative from Karbi Anglong, Bukajan, he must tell his government to create autonomous state immediately. Hello, Dr. Momin apana amesya sabang nilihin.